Eunice Wanjira kuma ituura riria Gatondo wandiria mbeti ya rugongo akiva mwana wake wa ukuru wa miaka 2 ndawa ya homa na kithuri. Thina wa mwana wake umanite na ndogo ya mborera ya Kinyago iria rugendo runini kuma muciiri wake. Hii ni ya kukohoa ni vile ni strong. So amemaliza na bado hajaacha kukohoa. So kuna dawa nimeandikiwa ya 600 dafani hiyo na bado sijanunua. Hii nayo nyingine, hii ni cetirizine ya homa bado nayo kufungana haezi acha kufungana kwa sababu unaona vile hiyo moshi inakuja mwezi kaa hapa nje. Ndogo ya mborera ino ni samitwo ni Embu Ndwiga muikari wa ituura riri uria vamwe na mucii wake maturaga marigitagwo murimu wa kithuri. Na mwingi muno guku nundu tutinyara kuthi thibitari ithuri na twina ciana tunena kana kanini ge cukuru Gatondo. Kuringana nake mucii wake muthenya wa nakono tuku ndwicirira ritheru undu uragwatwa mbaru ni Aikari aria aingi ituura riri. Utuku tutivethaga guku tondu nundu wa ndogo makiuga guku ndogo yukaga igecura nyomba tutiricaga wega akorwo ni giko aciucurite guku mwita muruki mucoku nangi iria ciumaga kiara-ini giki ni matharikagira miciiri kwao na kumaima thayu kavinda rikaria magwatanite ugeni na riria mararia irio. Taru wina mugeni guku wana ni twigucaga ibu tondu kindu kia mbere wekira mugeni irio ngiko ciumbiririte niundu wa kuona magwati maria mamang'etherete kuumana na kiara giki na gwi ciana ciao makoretwo magicukuma thirikari ya kaunti ya Embu gikithamithia undu utakoretwo giciara matunda. Migunda wana yekoragwo ina thina tondu taru wana no imagine mundu akiri matava kana tavaria no rakunda ndogo iyo no rathithi na rukunguru na nitwerirwe ni ndagitari health agitwira ati ndogo ino ikoragwo dangerous. Ciuria iria Aikari aya mari nacio ni nginyari magutwika kunyamarika niguo kiriro kiao gitwike gia kwiguika. Boni turavoya thirikari ndo igore na korora turavoya thirikari irute Kinyago gikiava na maita mengi riria mundu agite ageni guku ndio usaibu ona tari ngurubu ndiciuka guku ukakora uravandu irio matirenda. Dennis Fundi, Kameme TV, ni kaunti ya Embu.